الباب الثاني دمبغال ديمانغال كمن هاج المسلم في الآداب نيوتا فيني ديجين. الفصل الأول كيرول أرانونغول اندر باب الثاني هنا يوتا آداب النية في نيدي أنية أنتو بايكو أنية أدي كوني وو كدينة. يؤمن المسلم جلون أغمدناي بخطر سبو مونغول هلبينغول شان النية في فياك أو أنية وأهميتها ewonugol makko muhimmo bimana important makko li sayri amali eden nangal gollel makko addini ya dina yankoji din waddun yawiya eduna yankoji di idi kwadi jamiul amal den nangal gollel din tatakayyafu hidin badino biha e anniyo watakunu hidilato bihasbiha embere anniyo fataqwa hiditida watad'afu hidiloa watasihu hidisella watafsudu hidibona taba'an laha ka jokkugol odo anniye. wa imanul muslim gomdingol jullon hada dun do be darurati niyya sabu doro anniye on bi mana tawgol anniye on ko labudda be o tawli kullil a'mal ender den nangal golleli din wo wujubi e waddagol islahi ha mojjugol makko mustamadun dun ko yetta dun taw ko nyeda dun taw awalan ka aranu min qawlillahi ta'ala ama amiru bela yamiraka illa li abdullah mukhlisina lahuddin wa qawli subhanahu qul bi inni min umirtum yamirama an abdallah mukhlisan lahuddin. wa thaniyan dimun dum min qawli al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ko jetta dum e mako ne laado innamal amal ande golleli din fop ko jabirte ko yobirte ka Allah binniyat ko sabu anniyeji din wa innama likulli mri'in ma nawa. wa qawlihi inna allaha ande no Allah e mako ne laado ka be maki ande no Allah la yanzur on darata goy ila suwarikum fade mbadiji mon labadi juutudi jandi wa amwalikum e jawle mon dudude nokkugo wa ila jismikum fade balli modon di wa inna ma yanzur ande ko darata ila golobin ko berde mon den anniyeji di wa amalikum e golleli mon ni fanazuru darugo ngo ila golobi ka berde nazarun ko darugo ila niyyati fade anniyeji di idin niyya ko di anniya on hiya al ba'ith ko won imminowo alal amali e dow golle den waddafi'u dunya neddo on ila ifade golle den. wa min qawli immorde mako ne sallallahu alaihi wasallam man hamma bi hasana kala himmirdo kala faalaado wadu golle goy mojjere walam ya amalha o ronki gollude mojjere den kutibatu lahu windante mo hasanatu mojjere sabu anniye on fa bi jarradil himma sabu teldugol anniye on tun himme on tun faali asali mojjon kana latori al amalu golle salihan mojjeden yathbutu bihi tabin tinanimu al ajru joddindin wa tahsulu bihi hewtinanima sabu modum al mathubata baraji wa dhalika dun li fadli niyyati salihah ko sabu bural anniya mojo. wa fi qawli nare makum bi sallallahu alaihi wasallam annasu yimbe arba'atun ko be nayo rajulun ko gorko atahu Allah azza wa jalla Allah okama ilman gandal wa malan e jawdi yalla waden jiyaado yodo gorko taw ko adi ko hawtindirane gandal e jawdi enen e zurriyame amina. fa huwa tawakan ko ya amalu bi ilmihi mo gollitirde gandal makko ngal no Allah daliri non ene laado fi mo jetti gandal makko ngal mo gollitirde fi mali e jawdi makko ni hino gandal e hino jawdi e hino diina. fa yaqulu rajulun gorko go inna law atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allah har Allah to don okkayno lan sifa ko okki o gandal fo e jawdi min kadi la amiltu kama amila min kadi mi huwayno non huwirde ni ma buri mu fa huma awa beedo dido fil ajri kan joddi sawa'un hebe fotater o da huwi ko mojji kon o da huwal ko mojji kon kon dum fonni be ko sabu anne makkon kan kadi simo marno ko da mari kon o wadai be fo be fota kan joddi kono mi inni yo Allah wade en ka arano. wa rajulun e gorko atahu Allah kama malan jawdi walam yuti oron kama ko de ilman gandal ta Allah tawno en don fa huwa yukhbitu tawakan ko himo bonnode fi mali ender jawdi makko ni fa yaqulu rajulun gorko go inna law atani Allah min kadi hara Allah okayna la mithla ma ata sifa ko okki o kon amiltu kama ya'mal mi gollayno no gollitani mi darnayno makkiji mi wada stadiji mi wada hotelji mi wada tourisme yaga e ko nanta tay dum fa huma beedo dido kadi fil wizri ka dongil bakkatu sawan be fota o dale o gollal bone kono ba Allah no suti anniye makko ko dum wadi.
fa usiba dhu niyyati salihah yobe jon anniye moƴƴon bi thawabil amali salih sabu hendagol baraji golle moƴƴe o gollali dele wa wuzira ronde sahibu niyyatil fasida jon anniye bondo on bi wiziri sabu dongil bakkatu sahibil amali jon golle al fasidi bonde de tawale o gollali de ko sabu anniyo wa kana lato maraddu ruttorde hada ɗum ɗo ilan niyyati ko faade anniya wada kon bi mana ko rutti ɗum ɗo ha oɗa yoɓa ko boni oɗa yoɓa ko moƴƴi hoorele goto kala e maɓɓe huwali ko faade anniya on tu wa min qawli no jeeya mako ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi tabuka tayɓe ka tabuka ɓe maki inna bil madina ande no madina fewndu ɗo nini aqwaman yimɓe maƙata ana wadiyan ɓe taƴitali kamɓe aynde wo hiɓe madina to e afwan maƙata ana en traversali ko ɗum woni en yawtali wadiyan aynde enen arɓe gaaɓe wala wata ana en yaɓali mawte en yaɓande bi ghayzil kuffara yaghizul kuffara ko hino metta hefere ɓe wala an faqna en dépense al nafaqatan dépense wala sabatna heɓali en ga makhmasatan heege illa sharakuna sona ɓe kafidi en e ɗiɗo fop fi dalka e ɗiɗo fop ka baraji wa hum e or kele kamɓe bil madinati ɓe madina faqila lahu yimɓe ɓen innani nelaɗo kayfa dalika kono ɗum woniri ya rasulullah faqala nelaɗo maki hasabahumul udhuru ko ganto jogiɓe anniye maɓɓe on hiɓe marno anniye argol fa sharaku bi husni niyya ɓe kafidi e meɗen moƴƴere nden e baraji ɗin sabu moƴƴugol anniye on fa husnu niyyati moƴƴingol anniye on idan on tuma huwa alladhi ko ɗum woni ɗum ja'ala ko waɗata gayral ghazi tana haɓoyɗo jihadi on waɗamo fil ajri ka jotti kal ghazi wano haɓoyɗo jihadi on ko anniye moƴƴo tum wawi ɗum wa ja'ala waɗa gayral mujahidi mo haɓal jihadi on yahsuluhi mo heɓa ala ajrin e dow joddi ka ajril mujahidi wano baraji haɓuɗo on wa min qawli sallallahu alaihi wasallam no jeeya mako jene laaɗo idal tagal muslimani bi sayfayhima si julɓe ɗiɗo fottindini kafaje mum ɗen piiro fal qatil wal maqtul warɗo e waraɗo fop finnaare faqila sahaba ɓe maki ya rasulallah hadha al qatilu o warɗo min andi ko naɓi mo yiite ko wari kon ɗimo ko fama balal maqtul jonno fama balul maqtul ko non alhaali waraɗo on no juuni faqal ne laaɗo maki he li annahu sabu kanko kadi arada harimo falano mo jogino anni katala sabi wargol ɗimo makko o yaaditimo woni fa sawwatu niyya alfasida anniye bonɗo on fonni wal iradatu e fandunde décision asayyatu bonɗo on ɗum ɗo fonni ter bayna gatilin hakkunde warɗo mustawjibin waɗɗinanaɗo linnari yiite wa bayna maqtulin e hakkunde waraɗo lawla niyatul fasida so nano anniya makko bonɗo on lakana wala attono modi min ahli janna jeyaɗo yimɓe aljanna hayso ko sabu ko warako wa min qawli alayhi salatu wassalam no ari e makko maɓɓe kadi man tazawwaja kala jombuɗo sonnajo bi sadaqin sabu tenge la yanwi sabu awalego hara tenge on ko nyawlaɗo tenge on wallinaka ɓano selli sigor ko yi sonnajo mo o faala ɓe welodiri kono o mara tenge no selli ka o jombamo ɓe halda tenge on ko nyamande ha ka o heɓi woma ha nyalande kaari tawa noon layan wi o anniyaki ka ɓerde makko a da'ahu tottugol nde ɗo nyamande fa o waray kanko bere ko yiide o sonnajo baldi ɗo wo zanin haray ko jina ko o jinuɗo andi ɗo kadi ko sabu anniye on watti mo jinowo waman addana daynan kala nyawliɗo kadi nyamande wawa tawa kanko layan wi o anniyaki o fiɓa qada'ahu yoɓugol nde nyawande imo fiɓi ɗum ɗo hettoyke o gaɗa sirate ɗe nyamande yata gaɗa sirate fo waray oɗo kadi sabu anniye makkon sari gunaray ko ngujju fanniyatu sayya ndarede anniye bonɗon inqalabal mubah o wayliti ko dagi kon o watti ɗum haraman ko harmi wal jaizu ko dagi kon mamnu'an o watti ɗum hunde haɗande wama kana konko laati kadi khaliyan ko sorti ɗum minal haraji iwi e ɓittende asba ɗum kadi wonti joni da harajin jom ɓittende ɗum ɗo fof ko sabu anniye bonɗo kullu hada dendanangal ɗiɗo yo akkido ino tentina ma yaata qidul muslim konko julɗo on fiɓi fi khatari niyya e nder mawnugol anniye on wa uzumi sha'niha e mawnugol fiyake anniye on wa kabiri e mawnugol ahammiyatiha himme oɗo anniye
alegoy important oɗo anniya falidha ko sabu ɗum huwa kanko yabuni o mahoto sa'ira amalihi e dendanangal golleli makko ɗin ala sali niyati e dow anniyeji moƴƴuɗi ɗin kama yabdulu juhudahu wono funsirta tinnare makko nden fab fi an la ya'mala nde tawata o gollata amalan golla biduni niyatin ko alda e anniya aw niyatin ma ɗum anniya gayri salihatin hara wona moƴƴo ɓanayi won tun kadi anniya ko yowonu moƴƴo kadi idi kadi anniya to anniya o ruhul amal ko woni ruhu golle ɗen wa qiwamuhu ko ɗum kadi woni darorɗe mum ɗen tugale mum ɗen si hatu sellugol anniya o min si hati ha ko jeeya ɗum e sellugol golle ɗen wa fasaduhu bongol anniya o min fasadiha ko jeeya ɗum e bongol golle ɗen laɓɓinen anniyeji min ɗi moƴƴa musidɓe julɓe wal amalu biduna niya gollal ko alda e anniya e sahibuhu jongolluɗo gollal ngal mura'un ɗum ɗon ko kontete ɗum ko yingo mutakallafun fawta ɗum to ale goy jommum fawiti ɗum ɗon tun hoore mum mamɓutun ko monana ɗum kadi goy Allah weltora ɗum wa kama yataqidul muslimanu julɗum fiɓirta kadi anna niya no anniye on rukunul amali ɗum ko jeeya ɗum goy e tugalal e golleli ɗin golleli moƴƴi ɗin wa shartuha ko jeeya ɗum e sartiji kadi golleli moƴƴi fa innahu kanko neɗɗon yara o yehi anna niyata no anniya on laysat koni o naali mujarradi lafsin ko telɗingol konngol ngol tumbil lisan ka ɗengal allahumma ya allah nawaytu kada mi annike ɗum ɗo kada wa kada la wala hi hadithu nafsin ɗum tawata wonali ko yewtete ɗum ka wonkin kadi fa hasbu tun anniya wona wolteɗo ka honduko tun wonali e fiɓeteɗo kadi e yewteteɗo ka nder wonki tum bal ko ni hiya ɗum in bi athul qalbi ko immingol ɓernde nden naɓira nden nahwal amali faade e golle al muwafiqi hawrodirɗe ɗen li garadin sayni fi fandunde sellunde labande min jilbi nafin immorde poɗugol nafoore aw dafi durrin ma duñugol lorra haalan e alhaali ɗon e ɗon aw malan ma ko neeɓi seeɗa foti ko ɗon e ɗon ma foti ko nettoyta kama hiya wonu ɗum woniri no al aradatu fandunde nden al mutawajjihatu fewtude nden tujahal fi'li e bange ko ɗum woni golloɓe ɓen libtikai sabu ɗaɓɓugo ridallah yarluye allah aw imtithal amri ma ɗoftagol ko ɗum woni fiyake makko ɗe wal muslimu julɗo idi tumande tawno ya'taqidu o fiɓay annal amal al mubah no golle dagiɗe ɗen yanqalibu jaka ɗe wontay bi husni niyya sabu anniye moƴƴo on ta'atan ɗoftare data ajrin marde joddi wa mathubatin e baraji wa anna ta'ata e jaka onde no ɗoftare nden idha khalat sinde sortike min niyatin saliyatin imorde anniye moƴƴo on tanqalibu waylito to wonta ma'siya gollal ngal wonta e ma'siya tan gejji e bakkato data wisirin jomiraɗum dongal bakkatu wa uquba eletta yo Allah dande la yara o yata annal ma'asiya wonde no gejji ɗin tu'tharu ko ɗi battina ɗi fiya e nder muɗum anniyatu anniya o anniyatul hasanu e anniya moƴƴo on fatan qalibu sakko ɗum waylito wonta ta'atan ɗoftare falladi oɗo yahtabu e ko ɗum woni ñu'unoɗo shaksan neɗɗo go'o litatyibi fi weltingol tun khatiri shaksin akhara ɓernde goɗɗo go'o kadi o ñowi oɗa sabotimo fi o oɗa welto huwa on waɗɗo ɗum asi lillahi ta'ala o kadi ko yedduɗo Allah la athimun tanfa'uhu la athimun wana bakkatu tanfa'u nafowomo niyatul hasanatu anniya makko moƴƴo on fi nazarihi e nder darɗe makko ɗen la athimun wana bakkatu on tanfa'u woni ko nafatamo e niyatul hasana anniya makko moƴƴon fi nazari e nder darɗe makko ɗen walladi oɗo yabuni masjidan mahuɗo julirde masalan bi malin haramin o mayra nde jawdi harmude on andi oɗo la yusabu alayhi ɓetake e baraji ko julete ko e nder nden julirde jange fus walladi on yahduru tawaɗo haflati ruqsi wal majun walladi oɗo yahduru tawaɗo haflati ruqsi wal majun ɗeɗo kalfetati on noddo e ka numéro téléphone tami hetti fiɗo majje inchallahu
laaɓuɗo poyi komi wawa ton jonnude ko alda e shikke ɗeɗo tati tuma rewti ɗon ha ɗo wo on noddoyay e yurmede Allah ta mi heɓani en firo majje laaɓuɗe. aw yashtari ma ɗum o sooda awragal yanasibi ko ɗum woni ɗeri hawruɗi handuɗi awalegoyi e sawaba bi niyyati tashji'i mashari'i sabu anniye windugol peeji sar'inaɗi alkhayriya moƴƴere yankoji aw li fa'idati jahidin ma ɗum fi nafore aw li fa'idati jihadi ma ɗum nafore haɓoygol jihadi wana haɓe ko nandimo huwa ray oɗo asillahi ko yedduɗo Allah ta'ala toɗo atamu rondiɗo bakkatu ma azuru rondeteɗo bakkatu gayru ma ajurin wona o yoɓeteɗo few walladi oɗo yabunil ɗi baba mahuɗo kadi ko ɗum woni tillisuhum cuhum ala gobori salin e dow ɓerɗe e dow gaburuji moƴƴuɓe ɓen aw yadbahu lahum ma o hirsani ɓe addaba'i hakkirse aw yanduru lahum ma ɗum o fodi ɓe annudura fodoreji bi niyyati muhibbatin sabu anniye giggol yiɗugol ɓe sabu anniye giggol yiɗugol salina moƴƴuɓe ɓen huwa waɗɗo ɗum kadi asin lillahi ko yedduɗo Allah ta'ala athimun ko yedduɗo ala amali e dow golle ko golli kon walaw kanata silatin o niyyatu anniye makkon salihatan ko moƴƴo kama yaraha wano yiiri ɗum non kanko id ko ade la yanqalibu waylitota ko ɓin niyyati salih sabu anniye moƴƴo ta'atan wonta ɗoftare illa ma kana sona konko latino mubahan har ko dagino ɗum law ma'adunan ko yana ɗum ko yamira ɗum fi fi'lihi e nder gollugol muɗum ngol fakat amma al muharram amma ko harmi kon yanqalibu ɗum ɗon waylito to wonta ta'atan ɗoftare bi halin e alhaali goo min al ahwali amma al muharram amma ko harmi kon